bulan namin raja simbolo do rombongan na. Ang ano ini baga seperti kilon lain hutong kami mati haroron na sida ay maamang godang pagkakami. Mula tadi Tuhan sehat doa kami Roman dapat kamu tupu gunia alam muna nomor sangam nomor 2 si gom dasar sinaon sehat doa kamu udah pot kami mula somoni penak ini diberi kamu taring tiuduran nami las marham mamang guru nang di bagas atikion tatari dahon nang sahat kami tupu gunia alam munaon ala dong do diberi kamu hubigi kami musik na dibuka nih pun hijau-hijau tu mui marmah ya kamu itu pertikian asal babu kami jo asal babu kami naung sahat kami dibeguna lawan mate misalnya dia akan nomor hula-hula baru atau marhidu dengan kami pasahat ada luna kami taubat tadi bata baik kami gudang mula-mula las padu monang tu gudang sopa kasihatan asa marhide boras pirna hubang kami di pasahat kami on asa gabi makroh kasihatan no panggabi parhorasan on pasahat kami mon bagodang mana hubar tu siapa asa pasahat kami harga pirna hubang kami
semua ka perename. Asa pirmen na poki bau-bau pasalongan. Pirna to dito salut na. Julu-julu menang angka pengomoan. Songori bisa kami orang ula-ula. Wa manito kami matulang. Asa hormo siti kota du matao mano pinopi du robian horas mahamid pargel ng muna parga sinaga naman jakon hagwe pirdi aroro muna saya matay bata namang gogi pasu-pasu raja nami raja bolon pura ni opunta si jolo-jolo tubudo nah hubang asaw kami madadukong kami ikot sopa madadukong hula-hula asa daruli yakka pasu-pasu raja nami raja bolon dan namak itindakon ginalungok kami manang hamorao alay pura na siyang debata pura ni natwa-twa laho nanaik si masatot namin Tuhan Margite sompa ni ujung namin 10 jari-jari paupot si Majujung hata ni naman na pangasap kami raja namin mananupok kamu dan sudah inapulun niya susakot jadi baliya dan sudah ada do unsur power raja ni hula-hula sinay no nitangan na susania ala ni raja namin ang prohak mahami rohani manawat kamu manobahamu lasma rohani raja Hitam bersama berisata. Di pagidon di pamoron namin parlumudi di hela name doho burun name di son lasor sida naro hame pasahat to pasu-pasu marhipi harbuepir jala son narepe mangido nain rapak manor terhame las disima anon pasahat tame sabe-sabe nami sabe-sabe nagancam disima meme name nang pohol name kamang buru tu am saluna kalaya kamang buru na basa mula kolak tu lain name iboto name hela name buru namin na buho pasahat kami las maro amate kamang natutua kami jelas orang saluna so kani mamang namalo namin asa borhat kami pasahat tumeme namin doho sabi-sabi namin tupa marun namin on baik gondang na hambak tu siya
hargue seribu ribu. Itu saluhut na raja ni pamoron namin. Karena mo pitulay namin ang iboto namin, song-songan ima. Nang tuhira namin ang guru namin. Naman jalo pa maso-maso pardong saripeo sa jaron Tuhan tapos hindi na posona. At tungalani di baga sa tikyo. Nung asikok pe saluhut na, di pada datang namin pasahan namin ang pinukan yung pong namin. Na parjuloy, ng ujungan namin mapasaran namin di baga sa tortor di baga sa tikyo. Di dapat na tuwa sa tinahong walang tiyo binayad pumawagat. At ang manawaman kami ko ng sityo-tiyo los paduman ang tugod ng kasahatan. Kaya! Dinamurak manghulur ko kita naking rasa nami anak nami nagabi hela ni rasa Tapi hamu di sini kali. nagabi Kurba. Stumangget Panelson. Kuarek kana mangi Panelson. Bujur son aku minta di sini. dong pasari Alap pulau song be alap. berhitai ma tuhamuna rasa ni hula-hula nami bison upah-upah kami semua tuduh-tuduh misi panganom perhatian nami marsoba tua dopa muna raja hula-hula nami tang nama kulit kami raja nami tang tulis mirohan nami marudopo kamuna raja hula-hula nami Pace, udah semula-mula kau kawan, Pace. rasa sesuai tujuan nami kira-kira dan kami nama kulit marudopo kamu raja hula-hula nami tidak mau kami dapat sepuluh saja Udah biasa di. asal si titik masih apa gurang kena sepuluh Biasa di bulu lah. tuk sama na perhatian ng roro nami maksud patulog muna hula-hula nami amat tari batamat tong namang buhay pasu-pasu Yun, mati doon. asa sahak masolo sahak matubor kayo pasahat kami di bagas at tikyon pagurin ni si pangano tuha muna raja ni hula-hula nami di batamat tong namang buhay pasu-pasu Yun, mati doon. sino goti ma raja nami Ikan di sol sekali kalau. Udah dia belah yang udah serabukan. Kuhalas sok kami. Terlumubi madilay namin ng iboto namin. Song-songan naman ang dihoburu ng dihohela. Di baga sa parte kianon saddo las niruhagudang nahujalo kami siya Tuhani maradopok kamo na pamuruan namin. Dinaong roha mo na kining pasahatos sabamuna marhide parjabaran tulu-tulu si panganon. Opero mahametong pasahaton iddahalas tuhamuna pataridahon nalas roha namin nang horibe hamu di bagas sa tikyon jala disakapta sa luhuna nang sadari rohamu madapatok kami isog badaho di humi nang baru akamang baru ito nang diholay terlumubi dihelaku nang baruku mula sa unang pinabuhi ko pasahat kami asalas marohamuna marhite di haroro namin dison ho pasahat tami tong dekke si mudurudu asirohan yamat taribata dia kana mangudurhon nauli na din kamanon tuak kajuluan ni ari si kap niya ka nataula di bagasat kiyon jala dekke sahak maon sahak maka nauli sahak kana din kan di pasupasutuhan marhite ang katangyang namin jala dekke natiyo maon asa si marhani Tuhan marhite disakapta sa daryon tiyo mapasarya muna tiyo manang na ni habang muna tujulan nyari at tamang paru na ba sa malutong songonop nabuy ko pasahat kami las paroha muna asirohan ituhan di pasahat tangang namin sa pasu-pasu na tuha muna dahonon namin sa unilong na madua asa tintin tinopa kolang pangrahon mula songonop di deke tiyo di deke si madurul deke las nabuy pasahat kami sa dibatama naman abay pasu-pasu na tazalang amang buruk tazalang Mga partiki hari na ulit ita sa daryon. Songonido bibere nami. Rodo kami mabuat ke simululu. Pinitan ni ulaw muna di bagas sa daryon. Nastang yang nami mato ang tadi batay sa uruma budululu purut tudaruan. Tuk songonope bere naboy upasat kami di partiki ano. Las maruham serong do aritiki. Nauli na lubi sa nung pasaton namin doon mo kagaling namin doon namin mahatanin na doon asa si titik masikop pa kulang-kulang pangaraw na otik so sa diyo tuktong magulang pinasuna otik makatarma
persekian aku pasat kami tu hula-hula namin Raja Semari-mari. Laut na macalo paso-paso perbagasan sian pengani hurian itu harta kami dan pesona ima berenami dohot baru nami disot amang baru dohot aka na baru saya gi ma hinor di ulut sadarion saya gi ma totong kita berdua di hamula kalas niroha kita bayar kahai pason ipada ka adur nabat tujuan narion disok kami berbuat deketio saya cuma pancarian muna tujuan narion nate bere dot dia muna iboto nami song-song ni malik kasi mendurudur saya mendur mamuna mundur tuturuan pancarian kanauli akanadinggan boy pato-pata tujuan narion kana nauli nadinggan do de kesahat saya sahat manauli sa nadinggan calo muna enoroni ulauta ima nama calo paso-paso pada masa repeon dah masa lo semua dia mencalo dok menggara nagok mahamuna tu kami selalu na rasa ni hula-hula muna asa dongono masa ngali na dua-dua asa titir manatinopa bulang suasa ma pangarahuna poti susah dia pe kata patu pahangi somon deketiu dok kesahat dok dek kesemududur tua muna bere nami dok iboto nami saya gudang nama binasuna oke ya segudang-gudang molate mak datang doi berdala ni sosial yaitu soli pina boleh tempat tami las marwani badan las marwani muna majalo kami jadi apa kami Gabi. lau majalang bonan tsunami bagang ma nau patusi Gabi. Ditulang nih hela nami haha di perhudul nami sisa ada pengadana buruh kita tupa meruto jala kami numata kasoboto kami margamuna marhite rajani pamuron nami muluhamu marga aritona gabi ma mauliate songonima amang haha perhudul di bagasan ulau sadarion beremi naung gabi helaku boruki nagabe burung dinarapak manguduro kita nak kini tujuron itu hat dinaung majalo perdongan saripeno baru nasida ipasu-pasu tuhat las kohata las dibaga sesadari omang kujalo kami ada nagok seraja ni pamurota marga sinaga ima sinamok ni borutai amang haparhudul aritona las rohanami majalo sinamok ni borutai jala godang do kujalo kami alai dibaga seperti kianon dina godang sinamok na hujalo kami mulu sama dia pe di sinamok na godangi na boy hupasahat tami to hamona patari dahon gabe sisada buru kita di borutai jala di tikyoma kita masih padohan patari dahon sisada buru kita di borutai taringot di pamorontong molodong ulaw di pamorontong molo hamu di jolo kami mai pudi molo kami jolo hamu mai pudi ima
nanay si Panginoon namin ang gialas rohat tamang ulahoni alani malutong sa madiya pinabuho pa sa hat namin di baga sa tikyon isinamo na gurangi las marohamo manjalo asa tinaupa ko lang pangarahon isinamo na sa sadiyay nabuho pa sa hat tuamo di ba tama naman nagbayay pasipasong na Mama. Jadi muli atil ma di pasahat nasaro nami tungod ala diliwat tua do di tasalut ay pasong diliwat tu nyaring mulai siya na mamuka ulaw di baga sa tikyon sa na mulai nasugot at saka pasok-pasok pang mga saripero ba dito imabere nami do burutay ang pares doni amang ulat jadi satu di baga sa tikyon asro hatta jaga tiur di bayi Tuhan cuaca main pe amang udah ison di pasar hatta muna somon sinamon di barutai gawe manang tuor di barutai dan puluh roha muna abe toho mahita sisa anak sisa debur do kita di batu damu do kolong di roha munai tuhami ima margari tonang manang si mare-mare toho mamuda o pejawi o doi marbulang-bulang molo tumpe marga dia di mana beri nami tongoi buru ditulang gawe jadi udah maju hata tuh gawe ma amang buru nami ate duk nang buru nami mulai ate ma amang buru dia mulu nang buru nami salut isiala asmiro hatta lima na majalo pardong asaripio na kaning beri nami lima daw purut para memo na puro nami jadi las maruhata sayang gima begitu dulu kamu butuh keteruan dok di na puro nami na matua te lima upunge ka salam tuh hipas nama na purui untuk bacang nama umurna lima law pangiring ka pinauparna tudulan yaro na te na puro ka mangpuro nami do sudema ka mangpuro nami na mga turehon ulon ni amang puro nami on si pajang mangmurmo ita baituan ka bisip tudulan meron ka mangmuro nami jadi dihamuna bere nami bawa do mangmuro nami nunga di jalo hamuna kaning hatan ituan margitin na pasong itu hatta cakup kamu ngai bere do ito dia ma gabi rumah tangga berbahagia kamu tidak nak kaningan saling kerjasama antara satu sama lain unang maksudnya goreng natin. Jadi mau dong pe masalah tapos satu Tuhan jadi udah Tuhan kay minilisaw sa lugot aka permasalahan unang tabawa to ka keluarga ta unang tabawa to tetangga ta sumonon inatak ko na kanin do sumon gabi rara non jadi gabi timbul masalah jadi do ton dia mo bere do ito mulutong pe dia mo ito ada masalah ni itu ku sian berbawang unang torpe buat tong tu abang udah markasi bolo nanti itu tutuhawi mga duelo asa itor upilos sami tanggurong ni bere nami ate itu dah tuhawi amo mga duelo posro aku to molo bere niyan siya rupang uli jalan lihat ala itong masungoni itu pangalong itu dah jala hormat pernah tua-tua jala patuh lawan Tuhan dengan do bermasyarakat soalnya materi itu dah imasungon dan nama budaya awir apa napo sudah pe naso tuan lata jala jorman napo so naso gudang tu pe tuan lata itu dah ima sifat kamu di bagasar rohani beriku do ibu tonami atas soalnya mau rasa songon atas yang kami oleh ate budang mani pasal nasor hanami ima songon peparnya punam itu kali itu anak manang raja si mari-mari buru do ibagir nami Satalima abang raja satalima inam ilang soripa satalima Cambio, bunga udah berhari, toh
halo Burung nama kaku Burung di sebar lasuan Di jalur mati timaraku Di nopah apa pasu-pasu Sahab doi moruni Tuhan Moruni sepedi ala pere Sahab doi moruni Tuhan Moruni sepedi ala pere Alane disuruh hame pasahaton ulos pasamo tulay kunang tuito pala sobadamu maun perhitin nitang yang nami maun pala sarohamdo pala soterdip Ima tutulah. asa dipadao si ako parmaraan dilian hasehaton dilian gajang niumo jala dilian si torok ni pinopa tau sangap tau panggabian tujulan nyari asa dapok songon ni dokko ni na tutu asa ado haluk ketugu-tugu ni iluk ador tigi tugu-tugu ni hor kepek sorma tua laiku nang itoko pai hutu pohok sahatu nomor ini sahatu nomor non asa ni sita betua mapar linggo mantesi boy di batama sudah dua di hamun totong mahamud di paror asa saha sulu sahatu pertea di bawah kolena kupasahat tamu los pasamoton tulay nang tutok sa mahamud tu bangga biasa tu parhoran totong mahamud di bawah pemituhan amang kepala nabi asa kupasahat tami ulos pasamoton baik gondang nama partusi tadi asa tulay Los pasahato Asa lihat panggabian parhoras ni Marsiki Sirabak dan pinasap Pasahato kumatu ola esida sabot Pasahato kumatu ito pinarigo Magino at Tuhan Malhite-hite ulos pasahato Ang kiyan mai pasipat jala oras oras Jala pengen sa rumah tua hitane Anak kinong nagawe helaku Borong kinong nagawe baru main Masih yang cuat kita dia kahuran Patura kita dia kahuran degan Apa sih mempersalisian Taulah paholong nasihat Tuhan Tahun maholong nawasina holongan Papa dulu kita dudolong tuturuhan Ulos pasamoto Ulos nauli si gajah prabu Apeho pasra Apeho marapa Asa ape Ayo bunga paso mahina ribut Magino at Tuhan Marhite-hite ulas pasamoto Agiat mahi pasipat jala horas-horas Jala pengen sa rumah tua hitane Artino nagawe helaku Borong kino nagawe baru mainku Masih yang cuak tiga dia kalahuran Patura hita dia kalahuran degan sursal pandai dorpi sursal tudi pos situasi kondisi sadarion mungkin mulai di Bagasar lama agak menebak tapi apakah untuk mencapai kebahagiaan itu begitu gampang? Tidak, harus ada tantangan, harus ada keluhan, dan harus kita capek mencari. Kami tahu kalian adalah orang yang berpengalaman dan juga orang yang berpendidikan. Sudah tahu membedakan mana yang mau dilaksanakan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan pengalaman itu, kedewasaan itu, pendidikan itu. Oleh sebab itu, kehadiran kalian di dalam mahli gaya rumah tangga pada kali ini, kami berharap kalau kehayamang naga bahasa Batak harus mampu untuk mencari kebahagiaan bukan untuk kalian berdua saja, tapi bisa mencapai solusi, mencari solusi kalau ada permasalahan di dalam keluarga, baik di dalam keluarga sendiri dan juga di dalam keluarga sekolah. Saya percaya kalian adalah orang baik. Jadi sudah menanam mulai tarik Oktober
nasi dohonon nami molok hoi na sekolah pe 3 hari hubere ko 5 sa kosong ala buru 10 ko hubo te doro alai pos doro arhiti pardalan ni onom song-songone ng pergaulan ito po'y gabi makrohon na uli na rin di hame bapak di Sumatera okay. Jadi di Bagasan Tikyon roh kami dison bapak song-songone ng hala inangon omah pasahat ketamiyang tuaman tali bata imanaw di jalahamu pasu-pasu siap di bata asa gabi rumah tangga dan yang kamu rumah tangga suku jio rumah tangga na ulo mamihutan mutu na denggan rumah tangga na boy pangihutan diap kanan makas alane marhiti tangen nam neko sahama sahapon di batang di badaw maparmaras ya kamu na tabok mana ni luluak mo jupang na ni jalahan mo asa dohonon namin sa mga nidok ni nama tuwa karamong asa pinatiko kujong dito pinitapi tu dia mahamu mengalahkan tu si mahamu dapat persaulian asa may sitabay tuwa maparlingkungan ni Sibor di Batama silihat dua di hamuna tetap mahamu di Parau sahat sulu sahat tu bertian di Bangkulen mulu pasah tamen non ulo satu hamuna tetap kamu satu penggabiasa satu pakorasa tetap digongkomi Tuhan alai di samping ni digongkomi Tuhan pengiduan namin tua mata di Batang asa gabi hatoknya para boras siyo asa tu buat lala tu buat si korong di duduk ni purba tu dua anak dua guru mahamna dong memulai saat nusa rumah tu Sara Tabasara 2 Anggota Darion Hamulai 2 Sara Tabasara Nangga B2 B Kepet Kursara nama Ini jutulan drop jadi
bonu. Tahu nama tuh nang gak berjomi di berjomi selilingan tua mak lo bapak dan kebawa teman tuh kesungguh dia polong guna mana tuh tuai sungguh dia yang nang polong Tuhani Kesoni loh masih berjualan. Gabi mana tuh? Soni betul hamu anak bilang, gaya hamu roti jauh, terus dulu boleh hamu nak pecukan kita. Selalu kalau hamu nak buah baju, apalagi nang di home. Ikut farmasi kangen na ikut perbelon na burdo. Ina tuh. Mula adong nasara kan sikap iba mangaluin. Tuamatan iba. Ikut tanong do sude ana masa na persoal sumanti itu di rumah tangga ikut puyo. Tanong di akademi iba. Yang gue tertanam di badan akademi iba. Cuma may batamatan iba. Ada yang di dalam kesempatan itu kayak berbeda. Terus ada lo si Baidame. Dinampai sama ni amang hela, sama bandar hela nilbuan. Limoti, anak. Itu, limoti. Purani, natulangi si Madoni. Itu dia masuk. Tu pada datang tu bono. Itu. Iya dulu natulang. Nang pada datang di paksa utama kepada murah. Itu lapatan nama jalo madari bahasa si Madoni. Itu pada murah sama kalau pada datang. Amang daerah. Di mana tuh? Apa yang mana tuh? Asal apa? Lah bulan ada tiba selami kejurulan ni ayat. Matahari